yɛse anwonafo de yɛfulu na baabi enso ni pare ti ase no ma hu mi kuro mu esi abusia so abusia peka na ase de abusia mpeka o peka o opade ba ochirika edino enti the success of your life abusia mfa ho debi wabrabo abusia mfa ho the here's why omu de nete why o de fo yes we are the for the ya abusia fa ho ba sa onyo de fo de ya wono abusia no obia ni wa fa ho se wo bedidi se wo ma be ko school se ayi because de me ya ne ye nyanka fo no mo se nkola nyanka na omo tete ho na omo ye ayi omo nam kwa ho na asabi nkola yi sesika ebia na bus ni maame omo maame no papa omo wu omo wo abusuafo ni papa ni ho ni maame ni ho sampa nyifo nya betuma bo omo do ma ko school na omo jan koda ni nam kwa ho na omo sesika but ore ma asem nto nkola yi bi ho na abusuafo no be show up say ka bona busuani nie ana sese nie nyeme no kura nya fe asabi ka bona yebenya na say wo de mo obi nko edi bibi yes mo obi nko edi bibi abusuani wo ha omo nipa bi wo ha omo tuna sawadam obi amfa no ho batopa woni sa nipa no nya asem abusuani ba bodahuro ene woni pa kura twemanso me why e brada nipa ko no hia moa no wa nyo bia abusuani so munim no me si wa nyo bia omu ya hu da ya abusuani wo ha ndo miska twemanso nko ho ana hu sa abusuani bi da omo manso nko ho asa abusua ya abrofo abro sua na wonyi ni se di na nkasa ya abro sua ya me ya je di ya abro sua ya abusua o na ne ko abusua omo se abusua no nim do mo karo omo se na abusua ne ayi wo yire no ma ende sa na mo kano nuclear family no nko na mo se ye yondi ayi wo extended family no nko ne ko mo ye film enti se nipa no what say wo ye say enfo obi bia ho de abusua hwa ne se nipa no ne ho atre ne yemmoa no ya abusua bi ho sika wo mu a abusua be tuma tena se ka se wo mrante ne maba wo abusua mu de sa generation we pese ye raise wo se yeyi adwoman sa bana adwoman sa wo abusua no oniska ebia abusua no ye wo titire fo wo mu de tena se ne nka sika mu ne fa mo sa nkola no se ye abusua du esi wa asama a wo kan ya na abusua ba ko pe ana ebia betime eno kura du kura de so yeyi wo ha abusua wo ha esi wa ba ko pe enti se abusua du ne ebeyi esi wo no ma tese bia 0.01 anaze yeyi wo ha no esi wo no mo a 0.01 what you say ana betumi aye saa de na awo ye de o ka no ana betumi aye saa de na awo ka no but wonu mo a aka ni nyina de omo maka ni nyina as anytime ya abusua hwehwe the downfall of omo members ana yes ana de yes me ya abusua bi wa dabi anya sa na te ana ya abusua bi ha onye me no kure say abusua ne bi hia wo mpa ndi ya na ye bo obi na dene but ya abusua bi wo ha otimu se abusua no abusua ni e fa say so but ya fa bi wo ha e bia we adwo ta ne ma ne yamu ma no adiyie e bia we wu amono ne we ya adwuma wa ana ebia ni nua ebia adwo ma numa no omo wia no ma sa bu baby atato omo se abusua te se kwaye ura mu a ana hu se dua bia wo ni sibre ne abusa abewe asa aka ho but adentina se mimi ko wudi a na me ma me nua ena mo no ma wo se me ba mi nua ena me wa basa se amwo ho no obetime ne ma na kwa kasa so mo mu bia we but on ka da they say oh I was a daughter be a Monday out to say enko yie ebia omo ye clever we ni made ebia we sua adwuma nti oh kwame bua onua we na omo sintimi mpeda ebia mo de mo na mienu kwa mfim na omo ntimi emebo mo nyanketo no obo so ono ne mana de ye ono ane kwa no pe o enju ni ma aka no onfa bia ho mi akasa em said em said na me kan em sa sa na te abusua empe ka abusua chirika abusua pa didie nko a enti ene ye ba na eye ejapade obi ye to ho ane ye be ko ho ana abusua sa ene ye be pa die abusua nhwani mu za ana hu ni sa nhwani mu
because there just boni pan wa mo abla ni pan ho ate na fe na be nhwehwe ani mu so betima boni pan se nya nhwehwe ani mu na na no kra ho kire wo beba ana make obeba do say agi se wo yeah no abesu se na nhwehwe ani mu no aba abesu ho na ni ni suo o so o de ro be fa na ni ase o be suo ase me wo fa ba ko oye adwuma wo ensa bi omo alcoholic bev ne bi ai sa companies ni bi oye adwuma ho nye ne this one ti so obi awu o skill this one ti so obi awu and oba ensa no adaka no obi anu bi free obi anu no abeyi aguo obi anu bi free no mo hwe ni wa sansa no obetuma ton de abo ni papa when him say at a very tender age but man pena asem da ebesine sanity at very tender age na me sha and I realizes hard ye no onim obi man pena asem da besine me wofa me nyi ne nsam sikada but se see ma on tonwe yes obeba ya brimpo yi oba no asesansa no de abeguo na boys emrante wo fie ho momfa bi ngu fam na unim asem bi omka na abufu eno de obeba atimi ayi sika sa momfa nkoto na mra ye mfa nwensa no no amu na ono de nsa ne baa no no ono whisky no de block agum omutimi ka asem kwa na abufu unim de ka nipa no tiase no amoa no nipa na wu no he no omo plane no unu se me panyini madam fu beba beba ebia minister MP we beba oh my invitation cards no mama me 50 enti ono no kire ntu bon say ye ne ho ayi no ye no funeral committee no na da no ajeje adam na say ye invitation cards 100 ya me nkwa akura say me 50 me nkofo me enti me 50 asasa enti mum ye nya no be say 200 ye wie so a dabi ebi afie no fie we abusuan na fie na ye me namfofo ba say me nim asenti no ye mu bu fie ni yensi patone so kra mum ye ntotas patone so oba ye nyina o but then nipa na ti ase no ebgua na o da bio enye se nipa na ti ase no kro ye plan we obi ayie no obi gina ho no kro no so say awu o gina ho wo no so ye ase na abusuan fo bebe wo ho na me kan ono so say awu but ono na o say awu no ono kra ye plan ni die o dabi abusuan peka abusuan paade ba wo chirika yes sana majuni yemi abusuan paade ba wo chirika sana majuni yemi because so hwe se ne abusuan bi wo ho a omosi eton krofo pan hwi omuja ombibia ma omo but se nipa no eni ho a se ne omosi be ho nipa no be kanati asem papa no unim se ye wo abusuan bi wo ho a emu atete bi mu nkasa bi mu oko odu fie na atia weye na ko bisa wi asema we mfiu nkofo bebre anegu ball esu aw omunyina wa abusuafo mani nwu sesi ayo na abusuafo kwa kofa ma police for mechi wo police for baskata na mechi wo a ye je 1000 no ombenya sika abetwia ayi wo every sales wo ni asa ja no tan kwotena bola dan ho abi mi why sika no ombetuma ko twia de na ko to adwuma mu so onsua adwuma na ukọ ha o mbeba be you abusia bi ho m ko yi o mo mbeba be o bebre ba hu na de mi yan se nipa no m ko yi o mo Ghana abusia na mo sa job to tan kwotena bi Ghana abusia ni baba be you ebi wo wakọ no wi ebi onum wi kura na wonum wi kura na ya nche wo no me se ebi ekwam de kura akwa so mu aduane na ya chew ebi ho ha m ko yi o mo bi gise o mo ha oyobi ho ha onu de abusia no be fin bi ni ho kura ba yobi ho ha ehu o mo tie de na no ye frɛ ye na no sene maami a oba kotua okotua wi a na oja nipa na sama nipa na kwatena wa nipa de bi ade kitwa bi na ha no a sa busua ne di ho nkoma o betuma pɛ tumasibre Ghana nko ana sa na ba bia busua te ami de Ghana no kire nyina busua sa mi tu kwan kwa boche ntimi nya hu se ne omo ba Ghana busua de me nya sure mo pa de pa Ghana busua ne de ne se ete say Ghana busua na yanka Ghana busua ne te say wo de mama example hafi na janyo so na moyi why hafi na janyo boboli
senya bo no obo ranka wona nam ha anka na busuafo bi wo kwambo na anka ye hu se omuni me kwambo but na nu yam ko blasta se ba kumasi we na mo ma busuani no we ofri wanchi so on sa de but the time na onya nye no obu akwa asamoajan be ya asamoajan asamoajan ya wanchi ni ofri wanchi we so se obo ofri mamponten nse obia bata no basi anka senke wa mobo na nka bia sebi anfa ade na se yenya de pa na ye pe ba yentimi mwa ma de pa ne ma yam de odini pa no obekwa busham bi ye wickedness abro anasa de yen no say abro na nhwa nu because me nim the reason why enti da bi o eno no sa no me hu ni say me kura yeyo na maye no mo ni je ana mo ni nye ho but as a abanti na mo nyina mo heli bia because so wani je say me yeye ho de a ka ba bo da bi awie matemase e kan say lipu watemase o bo ano o de bibi na e bo onye se o peja kwosoro na say da wo ba wo de Dabio, and menya sure say ye you na mayo na kra na wo heli no menya sure now ho na ka tell say obusuafo mu nya na pese e om de say we radio eni wagidi ho na ka tell say ho na ka tell say obusuafo bi obi na pe wasem okay unhu obusuani bi atu no obusuani bi adoda okay bi wa enuafo ba akoma ade ke to abi hunti enti abrabo na ewo mu no yesi abo be kawai dai ofiruntumam enti obusuani betima ye okada na abo na Ghana busuani o ma menua hwe ye konsore dem a o ma menua bi na eyew o ma menua bi na eyew o ma menua bi na ukobosom a o ma menua bi na eyew o ma ede there is no smoke Bruni say there is no smoke without fire the moment I be say it means there's something there bibi wom enti awusuani da ho a se no kan se kwaye tetrete enyo obia na pe wasem but wo ye yi a otimi enkotene baabi enkogye baabi koye se ase na kuma mu ne dia won pe wo yi but o se abon taka na ye bayifo na ade ntino e wona kuma obi obi kwambo na wona kuma minimo bi wo ha wa bruti oba otu kwan ba oni di ne fie se nyane ma medwa na oni obi adi ane omu fie wo no nyane ma mi nsuo no obi ansuo o se ono before obekono obekọ bruti no na onim se de fie ositie to ono aba no on give small chance onu bedim komo asere obema sika no mo sika on sika no on fa ma fisika for mo no butu mo de man ma so kwaje ne ma me on fa ade emma ne busuani from se obi onu ne mo sika ba se osia mi se bi e bia fa koma mo na me de jama me ko ne kwaje ebusa na se on di oye on di wo design pa we so to form a ojiri se busuafo ne mebo an wo phone ne mame na ye ne nkrofo ni nkomo abusuade chirika because there is several people ha me eyewitness to certain things that SCA nkrofo bi hiamoa abusuana amoa omu wu achi no dia e kana abusuana boy no a chance I don't say ye bi wa mudum yeboka ye bi wa mudum yeboka aha nso to save aha ba mo ye ombaka wie pe omutimi oh yes ma 4000 2000 ba ni bana tiase no ni e cheche ni bana tiase no so there's up 1000 na 2000 ebia opese okusu adwuma ma abusu apanyi kura timi ka say ye no mafaka ni nyina yes but that time ni bana tiase no nanka abusu apanyi betimi de be 2000 pass even the say ebia o problem no ayesai je ne fa koye waka asempa o ana mebwa waka asem o abusu apanyi betimi afaka no ye wie ni atete akireka but say nipa no tiase no dabi obi amfi no kana mbebo no ebia 20,000 30,000 but say nipa no tiase no ebia nanka ade ebetimi aboa no kitwa bi nanka kan enu 5,000 kwambo 2,000 ebi wo kwambo na eye say yemfa nko to adwuma mkeke
o say adwuma the moment ya do betu nanka na bra bo ni nyeyi sanity na adwuma say adwuma su adwuma ti say fit afi owura ma adwuma na hwe wo so nze do na show yes because benya wakra de didi and abia opere obi go tua ma na master anato de obi kra nyina nimfa no nkoso obi nsa abusafo no ennim nipa obi wa onim nipa onim wei but also nipa ne nsa fa ne nkonko ye obi wo ho abusu no asabi no ada ne maame bi onim ngoma me ma choko ne ma choko chena aw wo de he kumawu so kumawu ai baswa onabo baswa so wu ye so wu ya ne enkrofo ni nkomo enei anadwo nyina mo ye kwan ba de wote ase no unim se obi ebetime twa ho kwan se mo nye kwan ma wonye kwan ma akade da bonten krofo de o mutiri be pempem na yi saa ase Ghana busua ni siseye bia de ma ya dese obia ni hwe enti de wo ye nyina ne se wono de uwu ani abefa akosi o omo de ano no em say ye priority a enu nti eye se ube adaka no so mo too expensive one em say de ehu hia enu nti wo se wunya busua firim se uwu a nya busua panyina me na se ye nya ye ni so na nimonyam nti adaka no omo koto a expensive one adaka na bo odin ye nya ye ni fa nya edin obi ho ade de ano no o ya ye de agine din minimum obi ho ade maame ne maame na maame bi e wo kwasi ne mba se po no ne mapo no na me bi ote no ene ne ba bi ne ba te no na se ufiri aladi kwana bi abron sawe na watra ye next road no ekọ ada story building na wa hase no be 2 minutes walk ni fie ni maame no obi opamo ne maame ne obi be fa ne maame ne na betena ne maame ne so oni abrewa ne tena ne maame na ba abrewa o so maame ne ba ifo ena obi ni maame ne tena o tena obe 5 years ne man wa ekransi ho se ne maame ne be di obi si obi ansi ho urim owu ye no da na owu ye na mo omo ba fie ho dia me se di fie ben no ne bia no te no ba fie ho na se na musi pamo no aye no menyini se okwase but nana maame tias na oto obi nchen o nyisa ono no ho tiri no wo ya adwuma ba ko wa brotire ba aberwa no bia ni obo aberwa no so aberwa no e bayifo me say emi said the word abusua no eye abrosua but ye bia edinu no ne anya ne eye abrosua ye abrofo abrosua pa eye saa na ehwe a edin no ete abrosua o ye mfa number no entudwa na mentiase I don't get it me mentiase me kwa brochira me ka brofo yo I don't get it number 0543 man for crash as your friend. Na say we are brutal. 0543 989 man for as your friend. 0247 989 0543 989 Hello. Good afternoon, sir. Afternoon. Eya brosua na say abusia. Masa ya brosinga miya woka no eno ano no masa metimi aka bibia so se pe fogu baby se uwo no waye beba sho yare dem ma hu obi a oyare ni kunu ne ne mo pia yinani opia fi tanso se so wu a wo mafifu so wo se ya enka nimma ena beye viteti na kefie bena mi maami ewu me gare ne onabu asumasi me boyfriend ne wei so wa wo so a wo beye wo beboa no so fa ye ma akwane ma wo moa no masa wei ye kan se na ye nyina so ye kwa so nyame mu adipa me da mo ase bye bye. Me da say ma me no obi wufuro ni nkomo me ba good afternoon na apombo ko de opanyin ya da nyankopon ase me ba ye ni nkomo ya bros na won busia ya busia
anya brosua Mr. Nancy mi yali da hokura mi ko mo 50 bisa to drukura e sha te me mi spend mi sika na short no if we bushia no kura say me say ko mo 50 bis no me say we are waiting this guy me say we waiting this guy 50 Ghana me say what wa ya ba ma ra wo ubo wani abesu me say me tell them ko na me su ai ubesu the one that me from that for me na me can just say me bushia for ya nti I don't think ko wo ya there nga o me ba ai so me fu na bo so ai ya ba be ka sama ho ba ko nya ni a ya ba ye wa ye o shio ma Sompa ya ba ye wa ye kama oh ntuti ho de ko ni tu bushia so kura wa mo ba nya mo fa ma nya me lembo me da se hello good afternoon yes boss me pa cho ho ye nyame adom da nyankopon ase e ya bro sua won ai abro e ya bro sua oh ye na lo won so omo ye fa ai na o mi pa o mu nte ni mo ne pa kanta ni me bi share with you mi o fa no ni ni ko je di pa no kame pa bo san ko pa na ko nda di ya ya na to na na ni pa ni so ka te ti pro ti to vote se nyame ya walo na to ti ya en yo wa bi se ya o ni no mi pa anya ni na ma amma ti no ebia o tra bi se ti ti bi ta ka ma o se ba bi na yi na ni obegun wa me bi chese mo ho ye me nwanwa se mo bobra chese adidie ba nipa ne ho de amope ade na ne mo mo nipa no no ani ne ya ka se no bi ni ye no ba sa ka se ko ko bi se ya ani ya ba bo na mo nyame wa den na wu ye dia ani u furu wu do mo papa no me da se ase repue ase ya seda won ebu asika no aguo se ye we de to ye de be ye nkrofo ayie ohun obi wu sesie ya ye de be ye na yie enti committee a yetimi seda te committee se ye de boa de aye obi ayie no ye ntimi nti committee sa amfa moa nipa ze nipa mfa nya yie ewo abusua ni se ya te committee abusua no mofre wo mu na mo bia de wo ko sua adwuma de wo ko sua adwuma de wo ko school de wo tu kwan ya de boa sam mofra no bet ye seda wo committee ye de ye yie aye ni hia aye no wo ye the scale of preference a omo first priority enti enya wo nge wo busua be fa ho ane ye be ye wa yie boko de boko nya boko anya ade papa 0543989989 and 0247989989 0543989989 0247989989 obi unim se wabobra kura enye yie na wose abusua wa asase mi ko twa bi adoso o me kwani atwa bi ama me adoso na me medidi so o abusua sa ase na ye ton de galamsi na obi pe bi de aye kokofu yemfam yemfiu ei em se Ghana nkwa na wo ana sabi wo kwa amonone so abehunu bi sa na se abro se ya moyi me de me amonone me tu kwan ko ba me nyini zom zom besa na mo no ya wo krambo na do hia wo ho fa ya hanu de asa ya hanu de no wosoro ya hanu aho kire no wosoro enti ho na mo concept about family no ya na omo different kakra echen ya ha ba ya hanu de asa ya hanu extended no ayam
ba mo hono mo se da enya extended family ni sa ba broni die so na busua de onfa ni agoro broni die onfa ni agoro ba bibi ni die de agoro pa me dwene ne ma bebre ho well me dwene ne ma bebre ho me hu se de musitie no chese se de musitie me hu are ay ye jahane pa ma no wudi a obeba enti woni mu o ebi kura won se mu se makọ awade bebre wo hu se ye se ya ka efie na wo eye dan ya wuwu a aha na ye do beba edu nim se nye wuo kura nka wukuro mu nko bobra wo dabi ba wuwu a aha ya ne beba onim se e obi wo ha wonyo sika otiko kasiem wa kɔ ne kurum akosi fie kase yesi ho fie kase yesi ho sɛ ne maami wu a anane papa wu a ɔba yi a ɔna wa betena sɛ akuro na mu ɔna ɔde na busu ayi na ɔhɔ ɛba bɛhye sɛ akuro na mu no ɔwɔ faasefo ɔwɔ ne nuanam ma ne ɔwɔ abusuafo wɔ hɔ a obi wɔ kɔn ba day ɛna ya na mu wansi yetimi de ensa tele obi sɛ sa papa we ne ayi ni o ne wo faase ni o sa papa we ne ayi ni nuaba no o actually ne ye bia ne problem yes se ne ositie na obo wani an timi sɛ you are saying that ma mini nkomo yi hello good afternoon ipa chona mo yedi Kristo nti nya enya mabusu abone di ankeye ipa chona da se pani mo program na ene ka mat ma program so be for time okay so kaya me ne last me fe ka se mi go dia konta for it na me don ai SMPU se bi o hono mo a o tunu sa o ku 7 ni e dia konta na die tiene se you can again be all the abronye because abusia no bebre na wo hono mo a adwuma mu dia no tani ka be wo me si won ase ya sada se ya nya list ne afa enti unim Ghana obi be dia abusia panyina ne de obe nya so obe ye yi obe ye yi enti ni sika wa konya no ho nyina no de be ye yi urade nyame ba obi nsem wo bia obi me be si wono ma na atonsa me wa ba se wa bo me pese me hwe wani okwa so wanya hwe me pese me chia you be jam keke nemu so pe di dia fi o kontin o to sa pro pa se wo no so be ye ha ko do ha bu se no o kale di dia an ka yen tia to bi e so te de be o ta talent no ye di be tia no ko enim na be da chia ma bu tia no ye nyu ye awu to ye wa ena magana stay idea how you na ko to apartment na ye abusana so be ne ye ye nya abusana so bibia ban no wo eni ya bre na chia me da se wa nwa unhu abusua obi amfa 0543989989. Hello. Good afternoon. Kristo ntime ho ye na nso e. Experience. Ya dan yankopon ase. Aze mani. Aze mo ha adwene dodo. Mo ha adwene o. Na fa wo na wakọ atiri yaba. Meche mo ufra busua mu a ye twen ade ye nya wo nge afede de ye twen bia mu ye wuwo ufunu ye Ose me de me ho ate menti asem ni yo wote lipu okay hello me to kasa no na se me nhyeda nti asem ni
Wow. As a mamma man, Sabra. Hello. Hello. Good afternoon. Man afternoon. Papa Boko now, swear. The young people are some more candy. I know you. Remember that I am more hard than I was your crowd. I'm a good woman. but Mim so. Mim Crocia. Officially. Or what natural bar I am will be to give you a car for Fred. And now we have your prestation gets here the network grass. Oh, yes. If you don't deserve to Sunyani, like who will be on your car on 100 on camera. Just one, Messi, and one. Okay, one. Messi, yeah, and I, Obia, Ofra, this year, Busuamu, I was a mummy and fanning quite to bear, mummy and fanning quite, but or Tiasi and a dear. If we may say, as some night can you be near PM's a crowd? As some night can. And you be near LPMs as some crowd. Obi Frey walk I want was what Busian want table say. I got 12 ah, sheer wickedness. So now we are school chair, several from Sanam. Hellis International School. I say, men can't say Oba. Echo school niska na ya pamoba. So met if you know a free near be say me ba say you and you me na me school fees. One way as some ever catch it all. Okra won't come him. Hellis International School say men can't just have our friend bra. Oba obe developing near mammy nu academically. And I feel so. Efane say akra no talent or nya talent. What I say? You be training no. Obey very skillful. Or no ankasa to one more who say yes. Akra ne bo organ piano. Onye mi anade so no. Akra ne be sua instruments bebre. Ena maka kire wo. Oba na mani sua Sunyani military barracks ya no se omo fa nkrofo a ewo experience was ane mani mu ano no ti akra no onya kra nwie SSO na so odi military band echi odi police band echi what you say na sa akra we dey be na kire se ne future enye bright ne future ne be bright enti bo modern na fa ne Hellis International School admission ne da form be man school atade mpaboa bag bi bia kama na wakosua de ye wo ICT lab kese ene computer ba ni mu a udi ni pia no ani magu ase ma ba hunu computer mu kama na akra no so ko school na CCTV camera twa no ho ehye e bo no ho ban saa akra ba ku bia CCTV camera ba ko akra ba ku bia CCTV camera ba ko sheda omo ba ku bi kro omo de bobon kwa ne ba yo nti akra na ekwa na di na chi enti Hellis ana akofa we nyina de aba obi ntimi nkede na pe oba se driver akra na abefa aba na CCTV camera be di na chi age sa akra na durufie number ni 0241 587644 0241 587644 Sunyani Tropical Hotel no na chiripe Jubilee Park nchen ho na abehu yen ok dental clinic omo se men kan tell say e fa ose ho asem nyina de fa bra be dan wo nom omba boa kama ama asan safa no tuma pefra number 0201 660218 0201 660218 ya number eno no Sunyani ubehu yan e wo Jenny guest house enhwe ni mo no abisim ho na abehu yan me pacho miso fruit drink kase men kan cheo se ogira brane wonom a ed no preservative
yɛmfa ahwee hu chemical bia nim onomu abahunu say yes one fruit drink me pa chaw oni ni nua 5G energy drink ane gina omu nyina na mbom omu ye omade nyina bom omu didi bom omu da bom omu ye bibia bom 5G mizo omu gina omu na so papa ye de orange anka grapes ni twidi ne say ade nkuru a oh ana melon watermelon ya de melon aha eno na uba ni twi ne de say watermelon oh aha ana mango uba ni twi ne frɛ na mango aha na apple eno so ya de nkuru a ede pa ana pineapple abrobe ni nyina bi wom ana bi aye eye wo mixed fruit drink ana ye wo ebia mizo mango mizo melon mizo grapes ana ye wo mizo pineapple ni nyina wom uba sunyane eye sompa ha ubaba benya doso pro anasa ofre number ya 0246 270221 upe ba kwa to baabi a bewura bia osu pemizo anasa 5G royal foam se benka ncho se beto foam ne no mu ncho sumye kwa beto foam ne no mu ncho sumye kwa one mattress two pillow meboa uto eye mattress ba kwa beto sumye mienu memusa kura ana wokoto mattress ne amfa sumye na amawa jusika mento na chese nya royal foam because royal foam de ubeto no kura no nesese so dada ubonsi eyi mattress na ba se no rubber fa ho no na sumye ne sese mu dada enti uko ofia no ate rubber no no ayi sumye na de aguso no ada nya afi na ubeto foam awie na afi wasa akotina kopa sumye ato royal foam sunyane ubehu ye okoko board ayi ubehu ye wo coronation park achi wo ana na bosoma market yane Kumasi bus station no ana di nhwani mu ana Ebenezer Ebenezer school hay Ebenezer stores hay enzo so ubehu yen na chese bibia atimi akama ya number na 0509 225 927 0509 225 927 Royal Foam also rest assured Kuzuni Enterprise akofa comfy baby diapers e de aba comfy baby wipes and afinzo comfy adult diapers ni nyina odi aba mepacho wakofa anwa bi de sunflower free turkey and odi aba very high and quality enyasem ketwa high quality and affordable meka bibia ono na di aba na watu ama eye bono hanom de baabi obi ansa aka ne de Kuzuni Enterprise oba ne se perfume odina na de asem Sunyani Kuzuni House ewo eye New Town ehono mo New Town kwan so ehwa na abehu no ne number na 0243432666 0243432666 Anatabo Ventures oni Gentawo makacho se papa na friends se Gentawo no mini no ne baba ko ye friend Shinshu Gentawo ana ama Gentawo ana ye friend ba ko so Siam Gentawo sa eyabusuya company no mo no Gentawo sanitaries o makofa WC papa ena diaba China for de ne ewiase mu pa ya tie uni China ne adue ewiase mu first ne ke ewiase mu etie ni nyankopon adue ne de oyi nyankopon firi wani China ne adue me na meka kire wo enti bomodin a na efa ho ebo anatabofo na omomo ai anatabo dini anatabo me de maka anatabo ne sa aka wo anatabo ventures WC papa eba ne se washing basin de wohoro yensa ewo mu ni ade nyina eye Gentawo ene anatabofo na ede aba omo osunya ne PWD ehwe ni mu ho no mo water west side ho no mo abehu omo ewo ho sunya ne water side ho no mo omo number ne 0553 288 616 0553 288 616 omo number no abusia mame enda me hwen na afede memfa wo enko eye